Maswari si senda Tuhan go keke, marilah si rayakan alu meriah. Katakan bujur man Tuhan arkiteken kini ulina, kekelengan na tetap rasalah. Ninalah kala Israel, kekelengan na tetap rasalah. Maswari si senda Tuhan go keke, marilah si rayakan alu meriah. Kuasa Tuhan erbahanca kita menang, kuasa Tuhan ergege ibas peperangan, laku mate tapi ngeluh. Jenari ku beritakan kai singgoi lakukan Tuhan. Maswari si senda Tuhan go keke, marilah si rayakan alu meriah. Batu si iam bekentukan, eme jadi batu pala sila bencilang, eme peraten Tuhan. Tuhu mekelek rejin siakam ngidasa. Maswari si senda Tuhan go keke, marilah si rayakan alu meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Biri-biri pas kantang goi gele, eme Kristus jine, dage sirayakan lah pestanta. Haleluya, haleluya, haleluya. Keriahan ukur simbelin kempak kita krina ibas wari pasca simuhaga aida. Yesus tuhu-tuhu ngokeke. Iturikan Injil Yohanes karena Maria Magdalena si laus ndahi kuburan Yesus janah idah na ije maka batu sinutupi kuburan enda nggo ibalikkan, maka idah na kenca magano kiyang mutur ndahi Petrus ras ajar-ajar skala nari mekap ajar-ajar sini kelengi Yesus ipesehna berita enda kai sini idahna makanina Yesus maitna ngoi tangko kalak lastak ijaya gundari mekisi bagari rupano kiam Petrus ras ajar-ajar sini bandai ku kuburan Yesus. Ajar-ajar si deban ini lebih niya seh, tapi lamis ya ku bengket kubas, nena saja darat nari. Roh Petrus pulinari cus na kujo misya bengket kubas. Jana idah Yesus nggo sikap ijei cibal uwis dagangan si nutupi mai Yesus jine. Maka ajar-ajar si DKP reh dengna ia kubas. Iidah na si denda, iidah na retina enda,
iidah na penegun-negun, maka Jesus lanai ibas kuburan ay kenca jenari tek iya maka Yesus ngokei idur si matenari. Kejadian ainda niahkan kita gelah namin si pekusur-kusur kerina, si gejapkan si tengenkan si nanami, pemerai si sehkel belinna ay mekap kini teken nang dangi Jesus ras kekekenna. Jesus si kekein dan cidahkan bana kempak di beru. Meganti enda si begi karena engkaikin maka Jesus cidahkan bana si pemenakal kempak di beru. Uga makalah kempak di lagi. Enda si pediat saja kala sinterem erbelas payon tah lahang. Tapi kita ngatakan maka sini bahan Yesus enda sada simbaru kel tuhu-tuhu. Engkai sebab ibas kala Yahudi, masyarakat Yahudi nai ibas abak si pemena diberu labo banci jadi saksi karena sada kejadian. Tapi enda ibahan Yesus ia jadi saksi. Maka sanga idah na kuburan elanai lid isina ngelapur ia man Petrus maka alu perukuran najine ngoi tangko kala Yesus ndai na kei. Si tikkel pela bulit ukur naturah maka enda ncidahkan kai sini ngo katakan Yesus ini maka ia kei idur kematen nari. Sitik pela lid ibas ukurna. Nana Petrus ras murid si debanandai pe isyukiam kukuburan pe enda guna mastikan sa payong Jesus dai mait nang tanggo kalak katena. Tapi gia ngoidah na lalit nari ije mait Jesus jana uwis dagangan dai pe krina ngo mejilai ilipat. Ajar-ajar enda lengakabu angkana karena kekeke. Jana sangat jumpa ka peras Jesus singo keke ainda pe akap Maria kang ainda perjuma-juma tukang kebun. Maka ainda ngatakan sama kita tenahna ai makap kita labor kini teken terlebih nang dangi kais terjadi nai fakta sejarah tapi kita kini teken nang dangi Jesus si ngeluh. Ainda ma bukuna kini terkenta. Nandai bapa turang rasenina kini terkenta nang dangi Jesus si keke ainda ijamini alu perkandu-kandun ta silar ngadi-ngadi ras Jesus. Janah ibas perkandu-kandun hubungan ras Jesus dengan sama kabansi kita jadi saksi nang dangi kekekenna. Saksi si ugakin enda bagi kendu turi-turi neda. Lit skala dilaki bestang. Lit sekala dilaki kitik tempas dagingna. Ia jadi saksi bas sada pengadilan karena ya kejahatan tempat-tempat sanksi-sanksi guguk-guguk ngeda. Ipindo keterangan ban-bana pengacara nungkunsa. Alu saura si megang nina pengacara dan nungkun. Kamu pernah jabu? Enggak pak. Sekali. Ise yempoindo. Sekala di berupa. Merawa pengacara dan ya pastilah diberi yempoindo. Pernah kin dia begitu
kala rejabu ras dilaki alu ngelawan sitik penina saksindai pernah pak turangku pernah yerjabu ras dilaki indah sada karena saksi si kedua kan nina hakim bagenda man saksi enda itandai nunga terdakwa enda lampak nina saksi enda laku tandai iya Radina hakim adi enda tandai do enda ku tandai bagong gelarna labo tersangka terdakwa sugat hati hakim jadi tandai dulu gena saudara bagong lampa nuka hakim inda ndai tandai ini itu bagaimana pak nina saksi inda adi bagong ku tandai tapi di saudara bagong lang bentar hakim inda saksi inda lupa turang rasenina kekelengan kita jadi saksi nang dangi kekeken Yesus uga adalah alu ngikutkan pedah penegun-negun Rasul Paulus ninandai ndarami dengan ngukurkan kaikin perkara silit ida atas labo si teruh idonida maka enda sada penting kel si pegermetkan ulah nukah sasi peseri kerinana kini teken ras sukses ekonomis adi bayak pasti ipasu-pasu di bata entah pe si peseri kini teken adina dat kita jabatan si meganjang enda ngo pasti siakap kita kini teken Jesus si kei lid ida atas ringan ras di bata bapa ibas kemuliaan maka kini teken ta enda ya nimai kerehen Tuhan ta pagin ibas kemuliaan na sireh pagi iya nangkih embun ikawal kerinana malaikat maka janah ta nimai kerehen Tuhan ta paskah kekeken enda mabai kita kubas sadadalan carang geluh simbaru wakin carang geluh simbaru enda li sekala polisi ibaba kubas pengadilan militer perbahan salah tengkap janah enggo sempat ndak kala endai itinjuina dedehina padahal lardo salah maka dina hakim kamu engkai maka idalin kendu kekerasan bahandu kekerasan man korban sila salah enda roh nina polisi enda ya perban aku ngikutkan kai singu terjadi biasa bagi semal nina kai kini nina hakim ya semal lagi mu bageng hajar lebih pudin sungkun turang rasenina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus singgo keke kini tekenta labo enda kita tek nang dangi sejarah sinai saja karena turi-turin Yesus si keke kita tek nang dangi Yesus si tuhu keke janah si Yesus si singgo keke enda lalap ngarak-ngarak kita ras kita negu-negu kita ibas krina perukuran cakap perbahanan tasim huli bagai pesilam huli maka kini teken pasca enda negu-negu kita min gelah nang min kita robah sitalangi pusuh pratenta nang dangi Yesus silala memperkuankan kita ibas krina perdalanan geluh ta selamat pasca pace bene dibatasi mada kuasa masu kam krina Bapa ras anak ras kesah si badia amin.